Olivier. Ibihe byiza kuri mwebwe bakunzi basura TV1, nizera ko aho muri mumeze neza. Ni umukino Perezida Paul Kagame yaje kugaragaramo, ndetse abanyarwanda batungurwa n'impano ya Perezida Paul Kagame. Ni umukino wabereye kuri Pele Stadium, ubwo bitaga iyi stade regional Nyamirambo maze bakayindura Pele Stadium. Byinshi rero kuri uyu mukino nkaba nagize ngo ari byo tuba twaganiraho muri iyi video, ndetse tube twanareba akantu ku kandi ku byaranze uyu mukino, ndetse tunareba utuntu tw'udukoryo Perezida Paul Kagame yaje kuba yakorera muri uyu mukino. Abakunzi basura TV1 nyuma yo kubereka icyamamare kimwe cyakinaga umukino, baje kuba bakandika muri comment bagira bati ubundi turashaka ko watwereka video Perezida Paul Kagame ubwo yakinaga, ndetse unatubwire byinshi kuri uyu mukino ndetse nuko byarangiye. Ariko ndababwiza ukuri yuko ibyifuzo byanyu nitegeko kuri twebwe tuba dutegura ibi biganiro. Nkuko nababwiye rero, hari ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatatu 2023 muri Pele Stadium, yari yarahoze yitwa Stade Regional Nyamirambo, nibwo Perezida Paul Kagame yaje kuba yayifungura akayita n'irindi zina rya Pele Stadium. Ndetse ni mu mukino yahuyemo n'uwari perezida wa FIFA ariwe Gianni Infantino, ndetse ni umukino abanyarwanda benshi batangaye, isi yose ikicara igatangara. Ni umukino wahuriyemo ibyamamare byinshi bitandukanye, ariko bisa n'ibyakanyujijeho mu mupira w'amaguru. Byinshi byagiye biwuvamo bikerekeza mu yindi myanya itandukanye y'ubuyobozi. Rero ubwo ikirangiriye mu mupira w'amaguru Pele cyazaga kwitaba Imana mu mpera z'umwaka wa 2022, hari mu kuboza umwaka wa 2022, ubwo rero cyapfaga uyu perezida w'umupira w'amaguru ku isi cyangwa se perezida wa FIFA yaje kuba yasaba ibihugu bibarizwa muri FIFA kuba byashiraho stade imwe byibuze ikitirirwa iki cyamamare Pele. Ni nyuma y'uko rero cyari cyarayinyujijeho mu mupira w'amaguru ku isi yose. Muri Afurika rero ubwo ubu busabe bwa FIFA bwamaraga kuba bwatangazwa, Cape Verde nk'igihugu cyaje kuba cyakubahiriza ubu busabe bwa perezida wa FIFA. U Rwanda narwo rwaje kuba kubahiriza ubu busabe, maze tariki ya 15 z'ukwezi kwa gatatu u Rwanda rwemera kuba rwatanga iyi stade ya regional Nyamirambo igahindurirwa Pele Stadium. Rero niho umukino waje kuba wahuza ikipe yari hagariwe na Kagame ndetse n'ikipe yari hagariwe na Gianni Infantino. Ariko byinshi kuri uyu mukino ukaba ugiye kubireba muri iyi video. Ndaza kugaruka mu kanya nkubwira ibyaranze umukino, nawe banza wihere ijisho uburyo Perezida Paul Kagame yakaragaga umupira aha muri Pele Stadium. Murango ndabona ibitego abikura. Olivier
Yamayı. Perezida. Gracias. A bit. Mumuhereze. No, kusebura. Who is the best player in Kandi the Sharari hafiza. No, the player. Yeah. Who scored the goal? JJ. 2-0. 2-0? Yeah, 2-0. So, yeah. 变输诶。 So they're taking a casino off, they got goal back. Cafu. It's Cafu? Straight back to the centre circle. Yeah, He means Cafu. business. Nikovcin. え 2-1, eh? 2-1. 処理られんかな。 Oh, Mr. Kagame. Oh, is that the oroheje match bagatsinda. That's JJ. Oh, it's JJ. He's got a beard. Akuzagira imbaraga. But not really. He doesn't get old. He doesn't get old. Oh, could be a goal in. ya rero nk'uko ubibonye ikipe ya perezida Paul Kagame yari irimo ikina n'ikipe ya Gianni Infantino. Ikipe ya perezida Paul Kagame yarimo J Okacho wo muri Nigeria, ikaba yarimo icyamamare nka Patrice Motsepe, ndetse akaba akuriye akaba ikigiye icyo twakita nka kafu. Iyi kipe rero yari irimo Jimmy Mulisa, ikaba yarimo Karekezi Oliver, ikaba yarimo Kairanga Baptiste ndetse na Eric Nshimyimana, ndetse aba bose bakaba barakanyujijeho aha mu gihugu cy'u Rwanda. Ubu bakaba ari abatoza Grace nyina w'umuntu utoza ikipe y'abagore, ndetse na perezida wa Fegwafa Olive Nizeyimana, ndetse n'abandi batandukanye nibo bari bagize ikipe ya perezida Paul Kagame. Ikipe yindi rero mwabonye yari yambaye ubururu, yari irimo cyase yari hagarariwe na Infantino, yari irimo Yurin Jockey wakinye mu ikipe nka Paris Saint-Germain ndetse na Monaco, ubu ni umujyanama muri FIFA. Ikaba irimo na Gilbert Silva ndetse wamenyekanye cyane muri Arsenal. Ikipe ya perezida Paul Kagame, abanyarwanda benshi ndabizi barifuza kumenya resulta zasohotse muri uyu mukino, ariko ndababwiza ukuri byose kuri Sura TV 1 tuba tubahereza. Ikipe ya perezida Paul Kagame byaje kurangira itsinze ibitego 3. Iyi kipe ya Infantino, ndetse ikipe ya Infantino yari yatsinze ibitego 2 mu mukino wasifwe n'umusifuzi Anselme Mukansanga, akaba ari umusifuzi mpuzamahanga, ndetse ibintu mwagiye mubona Mukansanga yahaririye ifoto ubwo yafungiraga rasi perezida Paul Kagame. Ngayo rero nguko uko byagenze, nguko uko perezida Paul Kagame mubonye akaraga ruhago. Mw'abanyarwanda mwe, iyi ni impano yaturutse mu ijuru. Imana y'u Rwanda yatwihereye kubona perezida yifata akinjira mu kibuga agatera ruhago, akavuga ati ibintu nkunda abanyarwanda bebe nabo babimbonamo. Rero ibi ngibi ntibiboneka ahandi hantu hose. Nakubwiza ukuri, niba uri umunyarwanda shima Imana. Ese ubibonye ute muri komenti? Igitekerezo cyawe ni ingenzi aha muri komenti. Rero mwabanaga na Rambo na Jacques, mbasaba kuba mwakanda subscribe kugira ngo dukomeze tuhatwike tugenda tubereka ibyamamare bitandukanye, ndetse dushira ubuzima bwabyo ku karubanda.